Asifiwe Yesu. Ibuku ni dha Yona kilungu cha kana nendo shia naitu maandiko ma Jehova. Yona kilungu cha kana ambaye dhangu ni maana 8:5. Maana 8:5. Kilungu chuncho cha mwiso ibuku ni dhu kina miswa 11. Yakani neno miswa ya nisome yonde ayoba itwete umanisi wake ulotwa ile umundi. Mandiko manga imeasia musosu wambe indi undu usu wa mwiwithia Yona wo muno na ae muthatu nake avoya Yehova na asia ningu kuboya ame Yehova undu o tiwo naisye othela nae ndi yaito kuondu wau nine kalatile kukia talisisi nundu ninesi kanawe wingai museo na witei mumisia wakuthata na wina usio mwingi wiwendo na witunga ndukeke ulothuku kuondu wau yu ame Yehova numia thayu ningukwisuba nundu nikaba kwakwa nikwe kala thayu na Yehova amukulia nukwikanesa ukithata nivo indi Yona waumie ndwani na ekala ute wa ndwa ngali ya umeloni wa sua na ku yake ya kalwanda na ekala munene wako ambe kuona undu ndwa inekwekeka. Verse 6 na Yehova ngai aseovya uongo na atuma utamba yulu valave Yona kana utwike mune yulu wa mutwe wake omubonoche mwekalileni wake muthuku na indi Yona ai mutanu muno nundu wa uongo indi ngai aseovya kinu kuicha onyosu na chauma uungu na woma na kwethiwa ilasua yaumie ngai aseovya kiseveke ebyuve chomete umeloni wa sua na sua ya vivya Yona mutwe na akwatwa ni munalo na kulilia nikana akwe na asia kaba kwakwa nikwe kala thayu na ngai akulia Yona nukwikanesa ukithata nundu wa wungu nake asungia ningwikanesa kuthata ona kuvikia kukwa na Yehova amuya we ni wiwie ungu tei ula utauthinia na ndwa tuma wiana ula unameye utuku na wanangika o utuku na kwa njailwe ni kwiwia ni neva tei ndwa isu nene ila ndene wayobe aingi kwi andungili yana na miongo ile alama tatona kuvathukania kati wakoko kwa aume akoko kwa ka na ingi indo mbingi. Praise the Lord. Asifiwe Yesu Kristo. Alibariki neno lake. Ndeto se umundi ninzio kwanzia mbingi undu wambe tuvikia kuona kana Yehova ena wia yulua ndisionde ate we Yehova indi andomanga imwese Yehova ena chao wia yulua ndisionde kithiomo ni cha muyuti ula weta wa Yona ate we Yehova ona kaungai ni we ngai wachao ingai na mwie iwachao waeyai ni wiyite kila katula kethwe na ngai yayo na kila mbai ibe na ngai siayo ate we Yehova na yu mbai isu inenga niwe ngai isu nikana ingai imame ondo wachao wasio na thila ayuti mona andu mambai ingi makibotha ngai isio mo malena ondo ona malenda kuthi kutafanya obokwo nundu kiliko nicho ingai ni siaiwe andu meba andu asu mo kithiomo ni cha umunthi cha kutangiwa no twazikana muyuti ni mutangie ni kwithiwa ni muyuti ni mwana wa Balamu
Praise the Lord. Na ezo akwetu aipinda liu mezo amala seitheni twalikaba etune netwathiwe kulikaba etune nondo twichao mayuti na alangi yombe mambai ilengi siombe maitalika nikwithwa na andu mambai siva mayingi nondo menangaisa sio ona ku yoba niwe unenganite ingei kundu ni kweba ku. Praise the Lord. Ndio maana alipotumwa na Mungu alitafuta akimbie ama ndebalanga hii utai za uno toneka na atalithasia athitalisisi nundu kuune ni ndwa ingi ya ndwangi menga isiao sio no ebitheleba jono tota kila kithiomo cha Danieli ila wabothie matuku 21 ila muleka wesio there na mwithieti na wa matuku miongoli na emwe aise kana kauni kuya yani nundu nasio ngaisia Babiloni nisiye muleka wangenda keke hata takalike lakini utumane wao. So it our territorial spirits kidiomo ni cha Biblia kita wa cosmic geography kila geographical territory linangeia chao hiyo. Praise the Lord. And so vamana kwitha no kusemba akie ikenda Yehova ndakamutagisia eku no nikone ngetwenga isiba ingi. Praise the Lord. Bado ni wenda kwiliti aku nikenda uthatu wa ngai wa ingai ukiendwa yeba Yesu nondui uthatu wa ngai ndoke andwa Yesu yoka ona woka yulu wa ngai si andwa yeba Yesu ende mwako ate kidomo kila kiendeba kuku ni kawa beba nulikanela Mose wokilese wakwete landata amyokilia kawise wa athea kawithe kata withuke ya kwandu Maisraeli nocho kithiomo. Praise the Lord. Amesimama hapo katikati ili anaposimama amenoa ile ndata Mungu anaendelea kushinda na kushinda kwake kunaonekana huko chini Waisraeli pia nao wanaendelea kufanya nini kushinda lakini anapopumzika kidogo hivi praise the Lord ile miungu ya ile mji inapata nguvu na ni ndo sanye muno Yehova nibite kithembativa juu weze kwitha ni wobikiza na ngaisi andizeva na Yesu oila ngai wemwe ne weki hata wombie ni Yehova ni nonzani asia we anaona bado no soli kana na ito tuma nei ndo ni tu kwati yani anake tuikatate kumutumia Yehova nai athani tu kwenda tu athime etu ni twiki hata netubo nei. Praise the Lord. Ikenda tukamutumia ichao nai pendo matumia Yehova tamusei utesi kuyasiana Yehova timusei mbube ububazana pole ndabu hata athani kwenda etubitha muzina kuicha kwao ichakwoko athani kwenda kuona sio wa muzina kuicha chao woko athani kwenda muthinje wa muzina kumwiwe na mutanithie hata iwe Yehova. Hivyo alikuwa natumaini kuwa Mungu ataangamiza miungu ya Nineva pamoja na hao watu wake. Tena kumbukeni wakati wa Misri Mungu akituma Mose hadi Misri alisema clearly ataenda apingane na miungu ya Misri. Hivyo pamoja na alama kuna mae 10 pamoja na kukunanga walau na ndomake bado no wakunanga isi aba siabo nikenda nundu angaisi abo sei inatawala yulu andu Maisraeli wakawatumikisha chini ya watu wa Misri lakini nampasa Mungu awatetee hawa ili auondoe wapi auondoe hapo. Praise the Lord. Na ni adhime alama kwati yani ana Yehova ibida yake zekata yabika kondo kwete utangio kwa mangai. Praise the Lord. So kilingo cha 3 tunaona yaliyotukia aliwaambia neno na wakasikia Mungu na Mungu akageuza nia nani nia yake achuko kina mwiwithio wo nikina mwiwithio wo muno wasoma mandiko mangi alame bau verse 1 2 3 na 4 indi undusu ni wa mwiwithie yona wo mwingi byo ai muthatu imagine aboya Yehova na Asia ningoboya ningokwisuba undu oti wona isi ozila naende yaito kwandu wau ninekalatile
kukia talisisi nundu ninezi kanawe wingai museo na witei mumisya wa kuthata na wina useo mwingi wiwendo ni witunga ndukeke chao muthuku kondu wa uwa meyova umya thayu wakwa ngokwesuba nundu nikaba kangakwa nikwe kala chao thayu na indi yova namwile kolo desio no kwika nesa ukithata thini kulo thambe no kwika nesa ukithata thakeli thibo muswa wa I think ni wa kenda itina wa kumba thela yungu yana na utuku thekata tha wane kino verse 9 na ngai akulia yona no kwika nesa ukithata nondo wa chao na bu yoba omnya omanisio asetha no kwiwia wungu tei kana no kwiwa wone kwiza ni wekata ni walika praise the Lord na kwanjele kwiwia ndomani neve chao tei ni ando mompito kitutia ni chakwa ando zingiliana na miongo ile na zaidi ya hayo onavena namu ndwani thiva ndwani Yesu ndiye lo miwia chao tei na ngewaye idhele laba peno manisio uyundu wakeli ni nenda kuuthengesia kwa kuve na itu oyuni twane na yulu andu ala matunenea che wende ayuswania yo bakakuya oundu wenda nimeke ningwekata ningumeka omabothe ata we sonzomya ananga sambaratisha lonja ingizanja makinangie chao de madele vina manaikwe muzi utuke chao adei awezi andazo matuti amani never matuti amani never na matuti angi ma Yesu Kristo amaniwa alama atapisio Yesu muthenome mesilile nduwane isu ya Samaria oyuma nae bona mata banyobo andu matangiwa ndila la mundu moka Samaria Yesu alisila boingi andu ma Samaria mamulea ana ma sebeti elimokela amazia itamoto iwachome itamoto ifanye nini iwachome Yesu ndaye kau hizi no kabando nina leo mukulanga kwa ngekulia hii ni tuika nesa kweli tuimathate yandu aso ni tuika nesa tuimathate twambe ondwambe andwa madhambi tisia na kwa ona kwa madhambi obitisia Yehova lakini ona kwa choni betasia ilikana kibuibu kuthile dhambi ya mundu na vitizie Yehova ekata ake imanda ndo ila Yehova tekata utai ava une wikata no toneka ikenda Yehova ndakamutumia oba odono na kuwiwa bina wa kumukethia lamu akomana and it is normal in fact vaandi kona ibuku thithithela Yehova ailasimithia yona kwithwa endo namo ndati wanduwa nisua tukemotavanya wachao wayo ndati wanduwa nisu ende kumalile kanyamandiko mao Yehova ona nda masome ameo ya Mose alinena nekeshia wapi wisi nongo na ti lazima andolao ndema kweka nae mwizo mwendo na chao amo ateo meondu Yehova kuya iti no kwandwa kondo wao ondo amo mwende mutu wako ondo weka hata ti lazima mutu yuo akaza aikwenda praise the Lord. In fact maliko mange imbasia obala ubikia kumisia ate we Yehova mweke nesa otondi Yehova ukitata okuya ite ate we Yehova na of course ndio nena u nikenda tumtone nge amumaitha uthei wa kututhinia nikwithwa tu yabo ondo biondo tweka tukaleo muganya muthuku ni mao make akananga ndoa akananga musi witu yuba biwabo uto mundu wakwa akibo ate we Yehova lakini ngalila yako praise the Lord mundu sumuthuku umunthi nikutabia undu wambe ndukakie kumonya mabitio mao mutabie
Zimwe keli katatu na wa mutabizeni wa dhambi zao moko au lela tu na le ale au ayola wezayo. Praise the Lord. Na namba 2 ndo kwa ati mwikene salulu ni batoneka ni kwithiwa nundo wezayo ni wake wona osio edwa yona ndathi kwa ndwa na kumatabia ni batoneka edwa maona chao osio okulia edwa ndo wita waloto no amande to hangi makamukia Yoba ola Yoba wika hata ukia ne kwatia ndoa isu ya Nineva ndimba dhaika hata diana na Yoba toneka inya grace nuwe kwete uzukunduka kitike musiweba osu anuwe kwete banene muzuzu utaanaika nene siwiwite stress nene siwiwite war lakini Yoba toneka nuwe ukwete musiweba osu. Praise the Lord. Labda choki tumiyo onanginya yubado yoba. Ado ndo nambodhama na watu bodhao dhame udhi. Ndo nukote banene musiwe weba. Osu. Asifiwe Yesu Kristo. Aino kwete ba banene. Kama huyu angeenda wangeangamia. Na nakwambia katika jina la Yesu Kristo, Mungu wa ajabu. Ingawa ulijaribu kutoka na kuacha hiyo hali. Wasioki Yoba tata sita tozizi ondo watatie kumaloka na Yoba kaundu Yoba wika wa meloni kuyona wazo ka umusiwe wazo ko umusiwe odela ko yoze kiata yo melili pe amema meloni ko yoza kuitaba yuna nena etaba yuni ngundi kuzoka kwitu ni mwito ekala umusiwe ni weba oso angi wo maloka ayimanda talisisi azaze ningwe yekali ningo manda we ningo manda no kale wo maloka we weka ata ono ngeiweka na yukuyoza omeleza utongoba utongoba. Praise the Lord. Hangi mu maluka o ikundi nisike pavuka nyo ikenda maybe establish ikenda mama ndondo mako maluka meke hata madhi lakini meso siokoba ngai no mendete onasua midha mao ono meka liti kitumini chake okisio ondoa mwiso swani ya uongo weba na kiinuke weba zote zimeumbwa na nani? Na Mungu. Zote zimeumbwa na nani? Ni kusema eti kuwa kuota kwake, kunawili kwake, kutambaa kwake, ifikie kufa ni mkononi mwa nani? Na Mungu. Hata kuinua kiino kije kikule na kiharibu ni utoni ni wao. Ni utabia ke ona udhuku ni wake ewiya ini wangu yuwithai endo kukia kisia mudhuku ona udhuku ni wao ewiya ini wao ani batoneka kwanza emwe kana lenge usuni wo munzio okuingasia weke omosio wala uika ekanisa ne nwane na musini kwako sisi ambolela ochonde waboya kondo amathina meba asu kutia kuya wekata watia ona mbegu wekata wabanda isu sionde. Let me encourage you, hakuna moja ilikuwa bure, hakuna hata moja ilikuwa nini bure. Otondo watabanize ndeto ona ate kwenda umitabani aziluluka ilando wala mudhino wiba ndwaya mondo wa matukumena abuthi ndeto na amitabani okwa obuthu muno nongize kudya no ni amema abono kwa chao niyo the way I understand it. And yet ndeto ni isumbuthu ewika. Let me tell you, your prayers which are not mbuthu, you are crying which is not kubuthu, ona kuinenge ne umudhuku menga ikula kute kubuthu tikwa mana in Jesus name. Tikwa mana. And when the right time comes, God will grant you his deliverance and favor. Until then, atewe Yoba ngai olosombeka yolo okanga naka mana yolo ekoyozi okangani aka mana yolo awongo na kinoke la kesa kinoke uungusu aka mana yolo amadhayo mando ala on them ni nebe ona yolo indosieba ewe ngai wakuna hakusubi usitwa na Yesu Kristo wangu la medho imako. Praise the Lord. Na idike binda ngai ni weba
usu nekele bando netikela anandika atweka musube wanzeno aneze tikela ndo nilie ate weyo wewa bikepo wewa manna wendo katwango lobane na wewe tikela uwa hata wewe tikela kanani watu ndekande no kakwa otatwangale yao ya kuda wete wala no jao no sawa. Praise the Lord. You kila kipata niki ona mondo asuonde oneza ndo kabikia kwika ndo kale kuyanisia kila yoba kuiye. Praise the Lord. Ndo chunchoki na impact ingali no le kometwa anata yo kwani ni mena mainde matena ngali cho mailie ndi ate we yoba leo twangolo bane cho uilie. Praise the Lord. Bato neka onamduka adhama yuwitha paka adhama omeba ange kituma yoba utethwa mwekeko. Praise the Lord. Swane abalamu yoba ni wa mwathie ndi yake lakini akuye atekata atamiona ana make masia wana makua mata mekata mata. In fact me South Misili meka labo 400 years nende njawa itina wa miaka suyo ndo nyo se ovia ameshandideba ya wao. God still remained faithful. So okalea kwa kayebia it's okay. Lakini kila kibata niki do not miss out on God's direction. Au nengawia tukalewe kata udhu utethia nundu uhusu nuo ukakwandwa muzuna wose lino laka kwandwa za waina ngali kana ndwa nayo laka kwandwa mauta machao mangali laka kwandwa insurance ya chao yangali akakulia uyaolana onenge kudhukuma weni wodhukumie. Praise the Lord. Kwa u onane bato neka ona make akwitia pole it's okay as long as ela waina otoni ngali la yako niweke undu ngai wenda umeke. Ebatoneka we mwalimu wa ushirika mwalimu wa batalioni lakini maineka hata mainoka is no problem as long as you are available even in their absence. That will speak. That will do what? Ende no we waondo mathika ando makabata ai mwalimu wa kandeti ai mwalimu wa ushirika ani kwa dhaka huo aenda kanisani akametela makalea kwikata lakini ndini wa theology ona mathiko ni maudhiluluke tukudhiluluka kandeti ne ushirika ne wanjane kwanza maudhika kwanza maokunia wadhi maneno la musoa aibato nekazi la wa kanisa ni umetele malaika hata malaika. God does not kukuandoa for numba otaka meki umiaka akakwandwa dhukumi ulawa unengie adhani wa dhukumie. Praise the Lord. Na kwetho kanisa ni umetele uko mama nzia na mainoka tuwe una availi alama availi nao nimo ate we yoba osu na kwa niki akiwenu. Praise the Lord. Ate we yoba nuko nengete mume usubie ti lazima umubindwe wewa umubindwa hata angeweni wangai as long as ukusi wa mwakalile wako wiki likoni chake na methoni mao na ndaka yaka na yoba evo na mukaiya ate we yoba na nogosi anasiao siya kuti lazima itangewe yewe chao withaya ate we yoba kuti lazima me kuitia pole na yoba au nenga udhei tanisi na chao amo na nundu weni watanise na mona ni wathio toa kwa yakena mutonge mubya yundu mona nandu kuiwazoza okilake wekata nundu mabinda mwe noko manena mondo kali wa mona udhiwa mwe wako alela nundu ni wekata bazina ukabika akakuobusia bazina ukabika na wekata eketake maisha ni mako naitaiwa dhayuni wako tuwodhi yoba ekulyo omuze otokulia nitokwekanesa tukiwia wo andu alama tuthilulukite mabindamwe makitweka nai nitokwekanesa tuimabothe akwanangikana kuthela nitokwekanesa tuimabothe akusambaratika
ando makwiwe ni Yesu Kristo ngelanione ando umendete na wendo munene muno nginya watu manaveva muthunthini witu tukatua katika tiwo tuthwe tu ukusi wa cheni kila kingoni situ ndo maliko mako miasatu evalua kwao ekatu inivye twase kweli tu memoko ni mako na mondo alama tuika na makosokoso mo no messy on the view patiki ndo kibidhanie elame kwikalandhi na kutusamea I know wisi na ni wisi uko na mipango za kudhibike kwa ila kwendani kwako ti lazima tu imesia ngalisu la tubodhea ti lazima na tu imesia monene ala tubodhea lakini ve vata yova udhukumi ula utunengete twa we anisia ndeto yakundika usioke mana ukanyo witu ukasiake ndo maisha ni mo nakavamo maka usiokea na una watu kwenda na yutu manzise kuyane wanuoka ma usioke na no ma usioke na no na Yesu Kristo la watu kuyengela nyoni waisie asa maike nondo mayesi ondo mekwika na majaribu hayo ni makali lakini winaito and we thank you very much kuibindane za kumusumbi mwiye waninga uongo kwesa kumea utubwike yoba na kutusubia na sua eka tukatunga mubea ona kinucho kana kikadhao la uongo ni mubea na asanda you still speak to us ona hali nesu ili hata mundu kiengine kaladha yuwo ndhe mata kwisi mata omana unakundwa ona waile ni kumamana nivye watu manyie na notu endete na asanda ni mubea nundu wa ukanyo wako la utuki anga yuwitu witu kanya ivye otwese beandu ange welo kanya atwete lo makanya na bado wileo makanya ipinani za kuzita na mbovika ento hapo that you musumbe tweke mawo maito tuyando anowesi that wakuna iswe twanenye tutwana twavitia yova na kolea kumana ndo komisi yakwe vina tweke atwivodha yova udhukumi witu musio ndokatwike ni mana nikwetha nitunewie wo muthinomwe atwanena nai atwaumangana na twasukana just forgive us indi ulosio tuthukumite wisya kindu maisha ni mo amoma ne amayumbula twabothe amitha maitu munthi yoba maike nundu mayesi ndu mekwika osanguma osandaya sionde na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen.